Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero turaganira ku byo twakomeje kuganira ahangaha kuri Waka Waka Podcast. Twababwiraga ko iyi ntambara ya Ukraine izarangira ibintu bigenze uko Uburusiya bubishaka. Wabishaka utabishaka, twarabikubwiraga, bamwe bakatwita abapropagandiste b'Uburusiya, bamwe bakatwita abaprorussia. Iyo nayo ni propagande mu cyo bise rusofobia yagiye ikorwa muri iyi ntambara ya Ukraine. Wagerageza kuvugisha ukuri bakavuga ko uri prorussia cyangwa se uri gukora propaganda y'Abarusiya, kandi ko iryo tangazamakuru ryabo ryabaga rifite ingufu, bikagaragara nk'icyaha, nk'uko uyu munsi Benzema yagaragajwe nk'umuteroriste kubera ko yavuze ko asengera abana bo muri Gaza barimo guhitanwa n'amabombe. So ibyo byose twagiye tubisesengura ngaha kuri Waka Waka, tukababwira tuti Uburusiya bizarangira bubonye ibyo bushaka ahangaha muri Ukraine. Bamwe bakabyemera, abandi ntibabyemere kubera itangazamakuru ryabaga ribabeshya, riri muri propaganda ribabwira riti Uburusiya bwararangiye. Ibyo rero tugiye kubiganiraho twifashishije amagambo ya Zaluzhny, umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine, wagaragaje ko intambara barimo kuyitsindwa, ndetse tunagaruke kuri Zelensky, akaba ari we muntu wenyine rukumbi ubona ko bigishoboka, ariko intambara yo muri Ukraine mu by'ukuri irimo iragana ku musozo wayo. Turaza kuganira no ku zindi nama zikomeye zirimo kuba zigira hamwe uburyo iki kibazo cya Ukraine cyagana ku musozo. Ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho kuri iyi podcast, ariko ntitunibagirwe gushimira KDB rero badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, badufitiye icupa ryiza cyane rya vodka ngewe nakunze cyane, badufitiye icupa ryiza cyane rya dry gin. KDB kandi bakatugirira n'icupa ry'amaritiro 3 rya wine, ni kuvuga ngo ushobora gufata amaritiro 3 ya red wine cyangwa se white wine ku mafaranga makeya cyane. Nge ndumva ari igihe cyo kuva ku buyoga budasobanutse tukinywera izi nzoga za KDB, duhesha agaciro amafaranga yacu. Dukomeze rero mu kiganiro cyacu nk'uko twari tumaze kubivuga. Uyu nguyu Zaluzhny amagambo yatangaje yose yatangaje ibyo twavugaga kuri Waka Waka Podcast. Nge narazaga ngaha nkababwira ati nyabuneka ntimukizere ibi binyamakuru ngo za RCI, ngo za France 24, ngo za CNN, ngo za BBC. Ntimukizere ibyo barimo kubabwira. Aba bajenerali barimo kuzanwa ku mapano, barimo kuzanwa mu biganiro ku makarita, bagasesengura bagakora amakarita berekana ngo bazanyura aha. Ibyo byose nababwiraga ko ari ibintu bya propaganda yo kwereka isi ko Umurusiya nta mbaraga afite, ariko nkanababwira ko Uburusiya bizarangira bugeze ku ntego zabwo, nk'uko n'abayobozi b'Uburusiya batahwemye kubivuga. Icyo gihe rero mwatwitaga abaprorussia cyangwa se mukatwita abantu bari muri propaganda y'Uburusiya. Ibyo ngibyo sinabarenganya kubera ko n'itangazamakuru mpuzamahanga uwageragezaga wese kugaragaza ukuri bamwitaga umuprorussia cyangwa se umupropagandiste wa Putin. Icyo ngicyo ni kimwe twaganiriye na Gentil Gide ubwo yari hano kuri Waka Waka, bita rusofobia. Itangazamakuru mpuzamahanga ryashyizemo imbaraga cyane mu kwangisha isi Vladimir Putin, ariko uyu munsi ntabwo itangazamakuru rifite imbaraga zo kuba ryakwangisha isi abantu. Ntabwo uyu munsi ari kera. Hari social media abantu bahuriraho bakabwizanya ukuri, hari amapodcast nk'aya ngaya atari y'abanyamakuru, y'abantu bibonera ibintu bakabisesengura uko babibona. Ushobora kujyaho aho hose ukiboneramo ukuri ushaka. So ngiye numva ko ibi bintu biri no kugaragara no muri iyi ntambara yo muri Gaza, kuko urebye hamwe turaza kubirebera hamwe mu kiganiro tuza kubikoreraho, kubera ko ubona ko Israel irimo gutsindwa intambara y'itangazamakuru, kubera ko Israel yashatse kwereka isi ko ari victime. Isi yose ibice byabyo bisupportinga bigashaka kwerekana ko Israel ari victime, ariko itangazamakuru ryigenga cyangwa se social media, kwa kuri guca muri social media, Israel byarangiye itsinzwe iyi ntambara, ku buryo uyu munsi abantu bose barabona ko ikiri kuba muri Gaza ntago gitandukanye na genocide.
abenshi niko barimo kubibona. So rero izi propaganda zarakozwe, biravugwa ati Uburusiya bwashyizwe mu bihano, Uburusiya ubukungu ubwabwo bwapfukamishijwe, bugiye gupfukamishwa, Uburusiya ubukungu bwabwo bukomeza kuzamuka. Bivugwa ko Uburusiya bwabuze intwaro bigeze naho bujya kuzivana muri South Africa, Uburusiya bwacitse intege. Ibyo bintu biravugwa cyane. Uburusiya abasirikari babo benshi barapfuye ku rugamba, nta basirikari basigaranye, abasirikari babo ni abasinzi binywera vuduka nyinshi cyane. Havugwa ibintu byinshi 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 cyane, ariko icyakomeje kubaho niki nuko itangazamakuru ryigenga, social media za podcast nizo zonyine zageragezaga kubwiza abantu ukuri. Ni nayo mpamvu mbabwira ngo ahangaha hari bamwe bakurikira izo televiziyo, aza kumva ibyo uri kuvuga akumva bihabanye n'ukuri, kuko niba bamubwiye ngo Uburusiya burimo kuvida amasitoke yabwo y'intwaro kubera iyi ntambara yo muri Ukraine, ukabona kuri BBC barabivuze, ukabona kuri CNN barabivuze, ubifata nk'ukuri. Ariko ikigaragara uyu munsi kinateye impungenge cyane ibihugu bya NATO nuko kuva iyi ntambara y'Uburusiya yatangira kugeza uyu munsi, Uburusiya bumaze kwikuba inshuro 4 kurusha ibihugu byose byo muri NATO byibumbiye hamwe. Uburusiya buburusha production y'ibya gisirikare, inganda zabwo za gisirikare ziri gukora cyane, ku buryo hari n'inganda zakoraga ibindi bintu ahangaha mu Burusiya ubu ngubu zirimo gukora ibikoresho bya gisirikare. Mbere yuko twinjira mu bintu byinshi cyane, reka tubanze tuganire ku magambo ya Zaluzhny. Uyu Zaluzhny mwibuka ko niwe muntu wagiraga amagambo akakaye, ndetse ntiyanatinyaga no kuvuga ko intambara azayigeza mu Burusiya. Uyu Zaluzhny ni umugaba mukuru w'ingabo z'abanya-Ukraine. Yakoze rero ikiganiro n'itangazamakuru ry'abanyamerika. Muri iki kiganiro Zaluzhny yemeye ku mugaragaro ko Ukraine itazashobora gutsinda iyi ntambara Uburusiya. Yabivuze mu yahe magambo? Yarabanje aravuga ati, ubwa mbere narabanje ndakeka ko abacommanders muri commandement mu gisirikare bitari kugenda neza, ndabanza mpindura abakomanda cyangwa se ba commanders, ndabahindura. Maze kubahindura ibintu birakomeza biba bibi. Ntekereza ko abasirikari badafite imyitozo wenda ihagije, ngerageza kuvanga amabrigade ya gisirikare, ibintu birakomeza biba bibi. Nkeka ko ikindi kintu yavuze ati, nkeka ko ibikoresho byari bikeya ku rugamba, twongera ibikoresho. Ati uyu munsi nta kintu birimo gutanga. Arongera aravuga ati, kugira ngo dutsinde Uburusiya nuko habaho ikintu kimeze nko kuvumbura ikintu gisa n'igihe Abarusiya bavumburaga icyo yise ngo ni poudre à canon. Murabyibuka Abashinwa Abashinwa bavumbura, nibo bavumbuye isasu bwa mbere. Abashinwa rero bari baratsinzwe intambara zose, bamaze kuvumbura izi intwaro nibwo batangiye kwigaranzura. Abo bitaga Abamongoli bari barigaruriye ibice byabo hangaha mu Bushinwa. Rero Zaluzhny akababona ko bakeneye ikintu cy'ubuvumbuzi budasanzwe kimeze gutyo kugira ngo babe batsinda iyi ntambara yo muri Ukraine. Ikindi yaravuze ati twishe abasirikari benshi b'Uburusiya. Ati igihugu cyose cyatakaza umubare w'abasirikari ungana n'uw'Abarusiya batakaje cyaba cyavuye mu ntambara. Ati icyo ngicyo nibeshye cyane ku Burusiya, kubera ko Uburusiya ntabwo bwita ku buzima bw'abasirikari babwo, ntibwita ku buzima bw'abaturage babo babashora mu ntambara. Kangaka yagashyizemo kugira ngo bumve nako ugatandukanye n'ibyo twavuze mbere. Ubundi biriya bindi byose yavuze mbere ni iby'ukuri. Akangaka rero yagashyizemo kubera iki? Akangaka yagashyizemo kugira ngo agaragaze ko bakoze akazi, bishe Abarusiya benshi, basenye ibikoresho byabo byinshi by'intambara, ku buryo igihugu cyari cyo cyose cyatakaza uwo mubare cyaba cyarahagaritse intambara. Ako ngako ni akantu ko kukwereka ko barwanye ntako batagize, ariko mu by'ukuri nabyo sibyo. Kubera ko none se imibare ya Zaluzhny yaba ari iyi? Abaturage Uburusiya burusha Ukraine abaturage inshuro nyinshi cyane. Urumva bamwe bari mu 100, n'abandi bafite abaturage batageze no kuri 20-30 gutyo.
ni ukuvuga ngo ugiye gushyira no mu mibare wabibara wowe Zarujini, icyo ni ikintu utakwibeshyaho. So ni ukuvuga ngo utwo tuntu twose bagenda bagobekamo ni utuntu tugenda dusa n'udushaka kubasohora mu ntambara. Ariko ndagira ngo mbanze mbabwire hano abakurikirana ibintu amakuru cyangwa se n'abakurikiranye ibintu by'amateka, mbanze mbabwire aka kantu. Murabizi ko Uburusiya intambara zose bwarwanye bwagiye buzitangira nabi. Iki ngiki nanjye nagerageje kugitekerezaho, nibaza n'impamvu zibitera biranyobera, niba ari over confidence. Ariko nkangaha muri Ukraine habayemo ka over confidence kubera ko Abarusiya bashobora kuba baraketse ko bizagenda nk'uko byagenze muri Georgia. Ariko intambara zose Abarusiya barwanye batangiye batsindwa, bagatsindwa cyane, ariko bikarangira aribo batsinze intambara yose. Murabyibuka intambara ya Napoleon yagabye ku Burusiya, yararwanye afata ibice binini by'Uburusiya agera mu nkengero za Moscow. Napoleon aza gukubitwa, arakubitwa, aragenda, bamugeze mu Bufaransa. Mu ntambara ya kabiri y'isi yose murabyibuka Hitler yakubise Abarusiya, arabakubita agera mu nkengero za Moscow. Ubufaransa bwo bwari bwarafashwe, ubu ngubu nubwo buba bufite amagambo menshi bwishyira mu bihugu byatsinzwe, ariko byatsinze intambara, ariko bwari bwarafashwe. Hitler yarabufashe kera, yarafashe ibihugu byinshi cyane. Aragenda ararwana agera mu nkengero za Moscow. Hitler arimo kureba Moscow hari, yavuga ati yarangiye kuhasenya amakora ikiyaga, abona ari ibintu bishoboka cyane. Ariko Abarusiya baragiye mu nganda zabo bakora ibifaru byinshi cyane, bakora imbunda nshyashya, bakora ibintu byinshi cyane ku buryo bahise bigaranzura Hitler. Buriya gutsindwa kwa Hitler ntago guhera muri Normandi, gutsindwa kwa Hitler guhera ahangaha mu Burusiya. Murabyibuka ko bafashe n'umujenerali wiwe witwa Stepapoulos, niba ari Stepapoulos ndaza kubireba neza, ntago ndi kuryibuka neza, ariko bafatiye umujenerali w'Umudage n'abasirikari ibihumbi byinshi cyane. Bararwana, bafata Uburayi bwose, babohoza n'Ubufaransa, nubwo Abafaransa hahise hazamo Normandi. Ariko buriya Abanyamerika iriya ni tricherie nayo, kuba bari mu batsinze intambara batarayirwanye, kubera ko Abanyamerika baje mu Rusiya already yamaze guca intege Hitler, yamaze gufata abajenerali biwe. Hitler yamaze kubona ko gutsindwa bishoboka, nibwo Abanyamerika n'Abanyakanada n'inshuti zabo batangije ibitero bya Normandi, ari nabyo baheraho bavuga ko aribo batsinze intambara ya kabiri y'isi yose. Ariko intambara ya kabiri y'isi yose yatsinzwe n'Abarusiya, nibo batabaye Uburayi. Rero icyo ngicyo nakibabwiraga kugira ngo mutekereze kuri iyi ntambara ya Ukraine. Izo ntambara zose zagiye ziba, Abarusiya babonaga ko zatangiraga barimo gutsindwa. Ni intambara ya Ukraine bayinjiramo bakagera muri Kiev, bikagera aho basubira inyuma bakaza muri za Donbass na za Kherson, bikagera naho barikura na Kharkiv. Uyu munsi uko bigaragara, mwumvisha amagambo ya Zarujini mukagereranya nayo yarasanzwe avuga, murabona ko intambara irimo kugenda mu nzira z'Uburusiya. Ikindi kandi Zarujini yatangaje ko Putin agiye kongera abasirikare ibindi 400 ku rugamba. Niba bazaza gusimbura abahari, niba bazagira gute, ariko ntikereka Abanya-Ukraine ko nta mahirwe bafite yo guhangana n'Uburusiya. Zelensky rero we aravuga iki? Zelensky aravuga ko atari ugutsindwa, we aravuga ko atari ugutsindwa, ko agiye kuba ahagaritse iyi contre-offensive mu rwego rwo kurinda abasore n'abakobwa b'Abanya-Ukraine kugira ngo badakomeza gupfira ku rugamba, kubera ko Uburusiya ubu ngubu burimo gukontorora ikirere cya Ukraine. Nagira ngo mbabwire ko ubu ngubu Uburusiya bwamaze gukora n'ikoranabuhanga, bategereje F-16. Shoigu yavuze ko niziza ntabwo zizamara icyumweru muri Ukraine, kubera ko mu byumweru bibiri bishize, mu cyumweru gishize, Abarusiya bahanuye indege z'Abanya-Ukraine zigera muri 6, kandi bakoresheje ikoranabuhanga rishyashya ryahabuye. Tuzariganiraho, ryahabuye isi yose, tuzariganiraho, ndaza kubirebaho cyane, tuzabiganiraho mu kiganiro gitaha. Ariko iri ni ikoranabuhanga ry'ubwirinzi bwo mu kirere ryateye ubwoba ibihugu byose byo muri NATO. So rero Abanya-Ukraine bakabona ko nta yandi mahirwe bafite
ni ukuba bahagaritse intambara. Zelensky akaba avuga ko intambara igomba gukomeza bazayitsinda, ariko umujenerali wiwe akaba avuga ko bidashoboka gutsinda iyi ntambara kereka habayeho ubuvumbuzi budasanzwe nk'ubw'abashinwa bakoze. Ibyo rero bikaba birimo gukurura iki? Birakurura ibihugu bisanzwe bifasha iyi ntambara, bisanzwe bifasha Ukraine, birarambiwe. Uyu Maloni uyobora Ubutaliyani we yavuze ko nta kigaragaza ko Ukraine izatsinda iyi ntambara, icyo Uburayi bwakora ari ukurebera hamwe uburyo iyi ntambara yarangira vuba. Kurangira vuba kw'iyi ntambara rero ni gute? Ibi bihugu by'Abanyamerika n'Abanyaburayi nk'uko bamwe mu ba-official b'Abanyamerika babitangaje, ni inkuru yizewe. Abantu bagera muri abanyapolitike b'Abanyaburayi n'Abanyamerika bagera muri 50 baherutse guhura, baraganira ku byo Ukraine ishobora guhara, reka mbivuge gutyo, ku byo Ukraine ishobora guhara kugira ngo iyi ntambara irangire. Ibyo ishobora guhara rero ni ibiki? Ni Ukraine kutajya muri NATO, ni Ukraine kutiyubaka mu bya gisirikari, ni Ukraine kudasubirana ibice Abarusiya bamaze gufata, ni Ukraine kuba netre nyine, nicyo bisobanura. Ibyo rero bigaragaza intsinzwi ya propaganda y'Abanyaburayi. Naranabibonye n'abanyamakuru ba RCI nabo bavuga bati twakoze propaganda ariko nta cyafashe, kubera ko Uburusiya bukomeje gutsinda. Noneho kuva n'iyi ntambara yo muri Israel yatangira, Putin akajya ku ruhande rwa Gaza, ubu ni ukuvuga ngo isi yose iri ku ruhande rwa Putin, usibye iyo si ishyigikiye ibyo Israel iri gukora. Ni ukuvuga ngo popularite ya Putin irarushaho kuzamuka. Bagiye bamuhanisha ibi bihano by'ubukungu bavuga bati hazatangira ibintu byo kutishimira intambara, aba ba-oligarque cyangwa se abaherwe b'Abarusiya bazabona ko amakampani yabo arimo guhomba, batangire kurebera hamwe uburyo bahindura umuperezida Vladimir Putin. Ariko icyagaragaye nuko usibye imyigaragambyo ya Wagner yabaye mu Burusiya, nta kindi kintu kigeze kibaho kigaragaza uwo ari we wese utishimiye gahunda za Putin. Ahubwo Putin popularite ye irakomeza kuzamuka ku isi n'ahangaha mu Burusiya, kubera ko muri cya gihe bakoraga propaganda zigaragaza ko Abarusiya bari gutsindwa, Abarusiya bari gutsindwa, Abarusiya bari gutsindwa, isi yose yari yaribagiwe ko Abarusiya ari Abarusiya. Abarusiya birukankana ariko usige imbaraga zizagusubiza inyuma niba guhindukirana. Ubundi niwe wa mugani waturutseho unabirebye neza. Uyu munsi rero Abarusiya bagiye gufata ibi bice byose byo muri Ukraine. Icyo dusigaje kureba, Abarusiya bazemera ceasefire nyuma yo kubona ko Abanya-Ukraine bacitse intege, cyangwa bazakomeza babageze ku mupaka wa Polonye nk'uko bajya babivuga. Ibyo byose rero ni ibigaragaza ubugambanyi bwakorewe Abanya-Ukraine. Uyu mwaka hafi igiye kuba imyaka 2 yose y'intambara muri Ukraine, ni ubugambanyi ku baturage ba Ukraine. Ariko mbere na mbere ndagira ngo mubanze mutekereze ku Munyamerika. Nshuti zanjye, mutekereze ku Munyamerika. Umunyamerika iyo byonyine ibi bintu bitangira bitya, Umunyamerika akajya agafata ijambo akavuga ati Ukraine ntabwo izajya muri NATO, iyi ntambara ntiyari kuba. Umunyamerika yahereza Umurusiya garanti zimwereka ko Ukraine itazajya muri NATO, iyi ntambara ntiyari kuba. Iyo badakora coup d'etat yo muri Ukraine bashaka guhindura Ukraine uko babishaka ku ngufu, iyi ntambara ntiyari kuba. Iyo wenda ikosa rirakozwe intambara irabaye, Abarusiya muri 2014 bigaruriye Crimea, Donbass itangiye kurwanira kwigenga. Murabyibuka imishyikirano ya Minsk yari irimo Angela Merkel, irimo François Hollande, irimo na Putin. Ibyo yavugaga, iyo mishyikirano yavugaga ko iki gice cya Donbass kirimo ibice byose Abarusiya bafite bitari Crimea cyagombaga kwigenga, kikaba ari igice cya Ukraine kigenga, nk'uko
Catalunya hano muri Barcelona, Catalunya ari intara ntabwo bibujije ko Catalunya muri Barcelona ari muri Espagne, ariko buriya barigenga, bafite autonomy. Ibyo nibyo bari bumvikanye ahangaha. Iyo abanyamerika bemeranywa nabo bakabikora gutyo bakabisinya, ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi biriya bice byashoboraga kuba bikiri kuri Ukraine, nta ntambara yabayeho. Utu tuntu ntubibukije kubera iki? Umunyamerika niba yarinjije umunya-Ukraine muri iyi ntambara, akanga gutanga izo garanti ku Murusiya, akanga ibyo byose, akavuga ati turinjira mu ntambara, kubera iki atayirwana kugeza ku iherezo? Tureke ibyawe byo kutubeshya. Buri abanyamerika bagira kata yabo yo kubeshya, yo kuba umuntu akaza akakugabaho intambara ngo ni umudemokrate, akaza umurepublike akongera akavuga ati twebwe iriya ntambara tuyivuyemo, nta gaciro, ibiki n'ibiki, ibyo bintu bikaburizwamo gutyo. Oya, tubanze tumenye umunyamerika kubera iki yinjije umunya-Ukraine muri iyi ntambara, kubera iki atayirwana kugera ku iherezo. Nabonye abasesenguzi b'abanyaburayi n'ayo mateleviziyo yose yakoze iyo propaganda. Ubu noneho iyo bariho ni iyihe? Ni iyo kugaragaza ko bahaye Ukraine byinshi, bakabara amamiliyari bahaye Ukraine, bakabara amamiliyari ibikoresho ibiki byose bahaye Ukraine, bakavuga ko Ukraine bayihaye byinshi. N'uyu Zaruzhny kugeza uyu munsi ntari gutinyuka kuvuga ngo avuga ati mwaratugambaniye, muravuga ko mwabahaye byinshi kubera iki? Ko ari mwebwe mwabashyize mu kibazo. Ayo mamiliyari murayabarira iki? Intambara already ni iyanyu, yagombye kuba iyanyu. Ubu Ukraine murayisenye, iratsinzwe intambara. Ubukungu bwa Ukraine ni ukuvuga ngo ni igihugu kigiye gufashwa imyaka n'agateke. Ni intambara yarangira Abarusiya bakigarura biriya bice byabo, ibice bizasigara bya Ukraine ni ibice bizaba biri mu bukene, ku buryo bizakomeza gutungwa n'iyi si yindi, izakomeza iri ku mavi y'abayiha nyine. Muri kubyumva namwe ibyo bintu ukuntu ari ibintu bikomeye cyane. Iyi ntambara ntabwo ari Zelensky wayinjiyemo. Murabyibuka ko binamaze no gukara ibintu bikaza, Abarusiya bageze muri Kiev, hari imishyikirano yaberaga hehe? Istanbul muri Turkiya. Iyi mishyikirano yari irimo kuvuga iki? Yari irimo kuvuga kurebera hamwe uburyo Abarusiya bahagarika intambara, naho Abarusiya basubiye inyuma. Imishyikirano iri kugenda neza, bagasubira inyuma, bakava muri Kiev, bakava muri Kharkiv. Nyuma yaho uyu ministre cya kigabo kinini cyara iki ministre cy'intebe hara mu Bwongereza, niwe watangije icyo kintu, ahamagara abanyamerika, agira gute, bakora inama imeze ukuntu, bahita bakora ikintu cya buca cyo kugira ngo ayo masezerano ahagarare, noneho binjire mu ntambara. Babwira Zelensky ati twe turagusapotinga wowe rwana, nta mpamvu yo kumvikana nabo. Bahita bakora ikintu cya buca cyahise kiba nk'urwitwazo rwo kuva muri ayo masezerano yose. Ariko ni ukubera ko abanyamerika bari bamaze kwemera ko bazasapotinga abanya-Ukraine, ni ukubera ko abanyaburayi bari bamaze kwemera ko bazasapotinga abanya-Ukraine. None uyu munsi intambara irakomeye, mubonye indi ntambara. Ikibazo kibaye iki? Ikibazo kibaye Ukraine, ikibazo kibaye cya Ukraine yonyine. Ni agahinda gakomeye ku muturage wa Ukraine. Wishyize mu mwanya w'umuturage wa Ukraine, wagombye kuba uyu munsi akiri mu ishuri, akiri mu kazi kiwe, ibintu bikigenda uko byakagenda, ariko imibare mibi y'abanyapolitike ikabibagejeje aho bageze uyu munsi. Narabibabwiye, ndababwira ati uyu Zelensky uri ku matishe, turi ku bintu byose nk'intwari, reka intambara irangire turebe ngo bizarangira ari iki. Bizarangira ari iki? Ndagira ngo mukinsubiza ngaha muri comment mumbwire namwe murabona uyu Zelensky bizarangira ari iki. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka podcast. Dukomeze twinywere ibinyobwa bya KDB, twinywera vodka yabo, gin, twinywera
twinywera amawayini yabo meza cyane nk'uko nababwiye bafite amacupa ya litiro 3 ku mafaranga make ya red wine, white wine, bakagira na whisky nziza cyane nkunda cyane. Tuzajya dusangira ahangaha kuri Waka Waka Podcast. Amahoro kuri mwese.